Ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza kuri ukunda Care Empire ikaze ku makuru yacu tugeraho muri aka kanya turi mu gitondo cy'itariki ya 20 Gicurasi 2026 nkushimire kuri bamaze gukanda kuri subscribe nitangazo ryihutirwa riturutse mu biro by'ingabo z'u Rwanda Defense Forces RDF. Itangazo rero rikaba ritangazo rireba buri munyarwanda wese aho yaba aherereye akaba agomba kuryumva ndetse no kurimenya. Ese ritangazo riravuga iki? Igisirikare cy'u Rwanda ni biki kitangaje mu gitondo cy'uyu munsi w'itariki ya 20 ukwezi kwa gatanu 2026. Reka ndeke kubatindira ahubwo mbanze mbabwire ibikubiye muri iri itangazo rimaze kongeraho muri aka kanya. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda RDF ishami rishinzwe abakozi rikaba risohoye itangazo kubifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Rivuga ko rero ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda bumenyesha abanyarwanda bose bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abasirikare bato n'urw'abagize umutwe w'inkeragutabara Reserve Force ko kwiyandikisha ku turere ndetse no ku mirenge bizatangira tariki 23 Gicurasi 2026 kugeza ku ya 1 Kamena 2026. Abatazabona umwanya wo kwiyandikisha ntibyababuza kuza ku munsi w'ibizamini. Abiyandikisha ku rwego rero rw'abasirikare bato abangaba muri rusange nabo hakaba hari ibyo basabwa n'abasore n'inkumi bujuje ibi bikurikira ngiye kubabwira by'umwihariko: no kuba ari umunyarwanda, ko afite ubuzima buzira umuze, kuba yararangije amashuri 3 yisumbuye no kuvuga senior 3 kuzamura, kuba rero afite imyaka y'amavuko iri hagati ya 18 ndetse na 25, kuba atarakatiwe n'inkiko ndetse akuba muri rusange kutagaragara ku rutonde rw'abirukanywe mu mirimo ya leta, kuba kandi ari ndakemwa mu mico no mu myifatire, kuba afite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, hari gutsinda ibizamini bizatangwa. Abiyandikisha ku rwego rw'uturere n'inkeragutabara n'abasore n'inkumi bujuje ibi bikurikira: kuba ari umunyarwanda, kuba afite ubuzima buzira umuze, kuba yararangije amashuri yisumbuye A-level kuzamura, kuba kandi atarakatiwe n'inkiko, kutagaragara ku rutonde rw'abirukanywe mu mirimo ya leta, kuba ari ndakemwa mu mico no mu myifatire, kuba kandi afite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, gutsinda ibizamini bizatangwa. Uwarangije amashuri yisumbuye agomba kuba afite imyaka y'amavuko iri hagati ya 18 na 25. Uwarangije kaminuza no kuvuga A0 cyangwa se amashuri y'imyuga IPRC agomba kuba afite imyaka y'amavuko itarenze 26. Ufite ubumenyi bwihariye yize mu mashuri y'ubuganga no kuvuga medicine, ubuhanga, engineering ndetse n'amategeko law agomba kuba afite imyaka y'amavuko itarenze 27. Ibyangombwa bisabwa rero ni indangamuntu, icyemezo cyerekana ko yarangije amashuri 6 yisumbuye A-level certificate, icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire gitangwa n'ubuyobozi bw'umurenge, icyemezo cyo kuba atarakatiwe n'inkiko. Abiyandikishije bazakora ibizamini by'ijonjora ku ya 2 Kamena kugeza ku ya 17 Kamena 2026 mu matarike muri rusange akurikira nyine tumaze kubabwira ku masaha y'isambire nk'uko ingabo z'u Rwanda zibitangaza. Mu mujyi wa Kigali rero mu karere ka Kicukiro tariki ya 2 kujya ku ya 3 Kamena 2026 bakaba bazakora kuri stade IPRC Kicukiro, no mu karere ka Gasabo hagati y'itariki ya 4 n'iya 5 Kamena 2026 bazakora kuri stade ya IRK. Mu karere ka Nyarugenge ni tariki ya 6 kugeza ku ya 7 Kamena 2026 kuri Kigali Press Stadium Nyamirambo. Naho mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi ni tariki hagati ya 2 n'iya 3 Kamena 2026 kuri stade ya Gicumbi. Mu karere ka Burera ni hagati y'itariki ya 4 n'iya 5 Kamena 2026 ku biro by'akarere. No mu karere ka Musanze ni tariki ya 6 kujya ku ya 7 Kamena 2026 kuri stade Ubworoherane. Mu karere ka Gakenke ni tariki ya 8 kujya ku ya 9 Kamena 2026 ku kibuga cy'umupira cya Ngando. Naho mu karere ka Rulindo ni tariki ya 10 kujya ku ya 11 Kamena 2026 ku kibuga cya Gasiza. Mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe ni tariki ya 2 kujya ku ya 3 Kamena 2026 kuri stade ya Nyamagabe. No mu karere ka Nyaruguru ni tariki ya 4 kujya ku ya 5 Kamena 2026 ku kibuga cy'umupira cya Ndago. Mu karere ka Gisagara ni hagati y'itariki ya 3 n'iya 7 Kamena 2026 ku biro by'akarere. Naho mu karere ka Huye ni hagati y'itariki ya 8 n'iya 9 Kamena 2026 kuri stade ya Huye. Mu karere ka Nyanza ni tariki ya 10 kujya ku ya 11 Kamena 2026
2026 kuri stade ya karere ka Nyanza mu karere ka Ruhango ni hagati y'itariki ya 12 na 13 Kamena 2026 ku biro by'akarere, naho mu karere ka Muhanga ni itariki ya 14 kugera ku 15 Kamena 2026 kuri stade ya Muhanga. Mu karere ka Kamonyi ni itariki ya 17 kugera ku 10 hagati ya 16 na 17 Kamena 2026 ku biro by'akarere. Mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Kirehe ni itariki ya 2 kugera ku 3 Kamena ku biro by'akarere, naho mu karere ka Ngoma hagati y'itariki ya 4 na 5 Kamena 2026 ku kibuga cy'umupira cya Ngoma. Mu karere ka Nyagatare ni hagati y'itariki ya 3 na 7 Kamena 2026 kuri stade ya Nyagatare, no mu karere ka Gatsibo ni hagati y'itariki ya 8 na 9 Kamena 2026 kuri by'akarere, no mu karere ka Kayonza ni hagati ya 10 na 11 Kamena 2026 kuri by'akarere, mu gihe mu karere ka Rwamagana ari hagati y'itariki ya 12 na 13 Kamena 2026 kuri by'akarere. Mu karere ka Bugesera ni hagati y'itariki ya 14 na 15 Kamena 2026 kuri stade ya Bugesera. Mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi ni hagati y'itariki ya 2 na 3 Kamena 2026 kuri stade ya Rusizi. Mu karere ka Nyamasheke ni hagati y'itariki ya 4 na 5 Kamena 2026 kuri by'akarere, no mu karere ka Karongi ni itariki ya 6 kugera ku 7 Kamena 2026 ku kibuga cya Ambonwa, no mu karere ka Rutsiro ni hagati y'itariki ya 8 na 9 Kamena 2026 kuri stade ya Rutsiro. Mu karere ka Rubavu ni hagati y'itariki ya 10 na 11 Kamena 2026 kuri stade ya Rubavu. Mu karere ka Nyabihu ni itariki ya 12 kugeza ku 13 Kamena 2026 ku kigo cya gisirikare cya Mukamira. Mu karere ka Ngororero ni itariki ya 14 kugera ku 15 Kamena 2026 kuri stade ya Ngororero. Iri tangazo rero mushobora kandi no kurisoma ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo arirwo eshatu.ministry-of-defense.gov.rw, aho rero Lambert Sendegeya Colonel akaba umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi mu ngabo z'u Rwanda akaba washyize kuri iri tangazo rireba abifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda RDF. Ubwo rero nimba wumva ukunda igisirikare cy'u Rwanda ukaba kandi wumva ushaka gutanga umusada kubirebana n'umutekano w'u Rwanda, wakwiyandikisha cyangwa se ukabwira umwana wawe akiyandikisha binyuze by'umwihariko aho ngaho hose baziyandikisha kuri ayo matariki nk'uko maze kubabwira. N'itangazo rero risohorwa n'ingabo z'u Rwanda by'umwihariko ku bantu bose bashaka kwifuza kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda. Nkwibutsa ko igisirikare cy'u Rwanda ari kimwe mu bisirikare bikomeye kuri no mugabane wa Afurika, dore ko bitanga umusada mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane hari umutekano muke, dore ko byahabije RDF yahabije ibyihebe yaba muri Sudani yaba kandi mu bihugu bigiye bitandukanye nka Mozambique, muri Central Africa, hose ni hamwe muho RDF yagiye itanga umusanzu kubera ikibazo cy'umutekano muke cyakibasiye ibihugu. Rero nawe nimba wumva ushaka gutanga umusada kubirebana ni ingabo z'u Rwanda RDF cyangwa se Reserve Force, kwa inkera gutabara nyine zimwe zitabara aho rukomeye, ugomba kwiyandikisha unyuze by'umwihariko muri ako karere nagiye nkubwira ndetse n'amatariki uko akurikirana. Iyo ni Care Empire, mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye tugenda tubagezaho.